Bi têperbûna dimî û neçareserkirina êrişên di navbera hikûmeta herêm û hikûmeta navend her ku diçe rewş û jiyara welatiyan ber bê xirabûnê ve diçêt. Beşek ji tex û çînên akir jî xuya dikin rewşa welatiyan gehiştiya radeyekî ku êdiya ew nikarin xwe li hemberî vê rewşê bigirin. و سه ساله هرم کردستان البن قیران دارای روش دارای و روش خلکی برف آستکی زور خراب شد تایبتی افواضع دمایکی کبسر کردستان هات پشتی موضوع کرکی که موضوع دیگه انده دی وضع خلکی نخوشتر با حالیان خلکی قناعت ثقه کسی نمایل یعنی کردستان چکوچو چه آسوه کرون چه هیوی امید کنی افدا صلاتی کو او وضعی چه بکت خلکی الوضع کی نخوش Çavdêr dibêjin ji bo ku çareseriyeka bineratîbê te dîtin pêtiviya bi zûtirîn dem êrişên di navbera herêm û navend bêhne çarekirin da ku welatî li vê rewşa niha derbas bin. وضع ما نافخوی آلوزه حتی او وضع نافخوی نهتا چاکرن کودنگی که اجتماعی پیدا نبید کرد همو یک حلویس نبن نشن هیچ گفتگو اگه گل بغدا بکن گش بینی ما چه نیت که پاک نیه بو وضعی حتی ناف مالا کردی رگ نه اخن دلکی صاف سر میز و گفتگو گلی نرین اما لانت ما یه سیاسی متمانه پیگنیه وقتی تیت گفتگو گلی سر میز آماده بن هر یکی یالبر کادی که حواله خودت تلیکی دا پیدا پیخید نیت که صاف نکوان لانت سیاسی نیه Rewş û guzerana welatiyên Başûrê Kurdistanê gihiştiya asayekî ku jiyanawan ya rojane bi zehmet bi rê ve diçe û zû moçe nayêne dabaşkirin û derfetên karî jî bi zehmet bi dest welatiyan dikevin. Xirabiya rewş û guzerana welatiyên Başûrê Kurdistanê di navbera hikûmeta herêm û hikûmeta navend bi nedyarî maye ve. Ji ber ku demek dirêje her du alî behsa baştirkirina rewşa jiyana welatiyan dikin. Li heyana ev reşa wek xwe maye û çareseriyeka bineratî jî ji bo îna hate dîtin. Dilbirîn Gazî, Kursat News, Akirê.